anafanya like hata kuja kupata nafasi na kufanya atufanye ili kiende tu, atufanye ili kipite tu, anakifanya akijua kwamba nafanya it's like Mungu amekaa hapa na nisimamia nafanya. Kwa nini sio sana? Kwa mtu anaelewa. Guess what? Baada ya Miriam kuongea vile na baada ya Mungu kuongea vile kwamba akiwepo na bibi kwenu tutaongelea kwa ndoto, tutaongea naye kwa maono, lakini mtumishi wangu nitaongelea uso kwa uso, sitaongelea kwa mafumbo, nitaongelea wazi wazi. Anasema na ataliona umbo langu kwa sababu amekuwa mwaminifu kwa nyumba yangu yote. Afu baadaye tunakuja kuona Miriam anakuja kupata nini? Watu ambao wametembea na Mungu kwa uaminifu. Nisikilize, Mungu anaheshimu sana watu ambao ni waaminifu kwenye nyumba yake. Anasema kuwa mtu mwaminifu kwenye nyumba yangu yote. Nisikilize, kuna watu wengine ni kweli kabisa, anaweza akakosea, anaweza akafanya namna moja au nyingine ambayo haiko sawa au haipendezi, lakini as long as amekuwa mwaminifu kwenye mambo ya Mungu, kuna baraka unavuta kwako, kuna ulinzi unavuta kwako, kuna kibali unavuta kwako, kuna maisha, kuna sifa ambao wengine maybe wengi wao wana struggle. Why? Sio kwa sababu maybe labda una kitu special au unaomba sana au unafunga sana, ni kwa sababu tu uliamua kuwa mwaminifu kwenye mambo ya nini, kwenye mambo ya Mungu.